nestanale uz prezimina našinski nestanale, ili jedna od njih veliki broj žive do Turska, tako da nije više nego ni znam. Međutim, jako je bitno da smo došli do jedna dobra brojka. Se nadam da u naredne godine će dojeme do konačna brojka i će tražime od Turska da ga utvrdi ili potvrdi, da mi daje, verovatno oni imaju istorijske činjenice na koje će ili mi ga potvrdi ili mi ga negira koja imena ovoga živi. Pa bi da zamolim da me čuje na imena. Ramadan Koskinski, Hamid Hasanovski, Hasan Hasanovski, Aydin Vehapovski, Ramadan Pelivanovski, Aziz Gazija Topalovski, on se znači živ kao Gazija, Ilyas Topalovski, Abdullah Islamovski, Husen Ragipovski, Murat Ragipovski, Omer Gazija Ragipovski, Smail Šipinski, Osman Oskeski, Isak Oleski, Mumin Oleski, Jaho Gazija Oleski, Sulejman Kutinski, Hazer Kokleski, Esad Gazija Koska, Miraj Gazija Koska, Šahin Gazija Koska, Eradin Gazija Mahmudnerden, Muharem Alija, Bećir Kajkuš, Nuridin Kajkuš, Zebur Đoloski, Hazim Đoloski, Sefer Đoloski, Samet Đoloski, Mazman Đoloski, Muharem Đoloski, Nermin Bekler, Fejt Hamzovski, Iftar Ramčeski, Sejar Ramčeski, Hasan Ramčeski, Aziz Ramčeski, Himet Kospinski, Himet je ovdje pogrešno napišeno, Himet Kospinski, Tajir Kospinski, Etem Krčeski, Iso Begler, Galip Mahmudnerden, Yusuf Jaminovski, Malić Jaminovski, Abdullah Begler, Destan Kadri, Halim Štetaovski, Resim Čauš Gazija, Rušid Čauš Gazija. Ovo sa 50 imena koje smo tvrdili da se pouzdano zbog su familije, postare verovatno gdje zmed familije nije pomlade, čak i ne znamo Lagapjevi, Oljeski, Joškuje, Jaminovski, Dija već Lagapjev uz Lipotov i gotovo i nestanali. Ali dobro znamo da mi je svi uz Lipotov tija mesta Kenesa daneska, Mahala